دەم باش گۆداور و تەماشەبانین هێژات بەرنامەیە ڕۆژێڤایی ڕۆدەل گەلوەمە. جبینە هەفتەیمانیە ناودەولەتیە لە دژی داعشی بداوی هاتی جبینیدا هەرچەند 68 وڵاتên ئەندامên هەفتەیمانیە هەنە لێ 30 وڵات بەشداری کردن. Di prosêya civînê de têkoşîna Kurd li dijî Daeş bi giringî hate wesifdan, yek ji beşdarên civînên nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Amerîka Beyyan Sami عەبدولرحمان bû. Hevpeymaniya navdewletî di têkoşîna dijî Daeşê di prosêya niha de li gel Herêma Kurdistanê di navçe hem ahengî û peywendiyê de ne. Metirsiya jinûba xwe rêxistina Daeşê sekna cîhanê, alozîya encama êrîşa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê û egera لاوازبوونا شەڕی دژی داعشی پەیوەندیên ئەمریکا و کوردستانی دوارên cuda de li gel mêvana bernameya Rojava îro Beyyan Sami عەبدولرحمان nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Amerîka em dê bigirin dest û binirxînin. Silav birêz Beyan, dixwazim ji wir dest pê bikim di civîna hevpeymaniyê de sekna girêdayî têkoşîna Kurd li dijî Daişê çawa hate behs kirin. بله گلک سپاس کاک جمال براسته اف اجتماع الوقت کی گلک حساس پریفت شو هون زانن تقریبا مهک پیش استا پیش نها ترکیه حرکه خوکر لسوریا ده وجا اف اول كۆبوونەوە هاوپەیمانیە بو پشتی وی حرکه ممکارین بیجن بوی بواریوه اف وقتا کی گلک حساس هات پیش بله جار جار بحثا پیشمرگاجی کرن بس پراسته بهتر ترکیز سر تشتک ذکر بون برز بیان بردوامیه هف آهنگیا لگل کردان لگل هرێما کوردستانی لگل کردین سوریه روجاوای کوردستانی دی چاوا بردوام بکە ev babet di civînê de hate behs kirin. Birastih bêhtir peyvê wan ser tiştê am bûn. Ev ijtîmaeka Kurd bû, ne gelekiya dirêj bû û gelek welat bejdar bûn. Her wezîrê welatekî di 3 deqîqa mecal hebû bipeyivê. ji ber vêkê neçûn tiştê wird bêhtir bi am mitpeyivîn heger hûn mecal bidin ez ê bêjme we behsa çi tiştê serekî kirin. Belê fermo beyan. Belê wek min got ev li wextekî gelek hesas hate pêş ev ijtîmaa hevpeymaniya ji ber ewel ijtîma bû piştî hereka Tirkiye li Sûriya de. ویجا اف موضوعی که مزن بول و اجتماعی ده گلک ولاتا رأی خودان که نبدلی وان بو اندامک هفپیمانیا نێودەولەتی بخو یعنی به قرار همیه قرار جدایی اتاکی قرار ده بچه و حرکه بکه هندک ولات رأی خو دان که نبدلی وان بو هناك ولاتي دجي قوتن اف كرديت سوريا القلمة شري داعش كرنا خوين دانا قال قرباني دانا ولازم ام القلوان بردوان بن بس تركيا جي وزير الدرفي تركيا جي ويجي بيفي ويهبونو ويجي رأي تركيا دو يعني ويجي جوابا واندا اف مناقشه گرنگ بو التي في اجتماعي ده تشتي دجي گرنگ امريكا وقالك ولاتي ده هم ولاتي اويت بيفين هما دسي جارة قوتن ام بردوان بينا السر شر داعش الببرة السوريا والعراق ده يعني ام تركيزة خبرنادن امی بردوام بین شر داعش کنه الترکیه ببر ارزل بیجمه ترکیه امی شر داعش کنه سوریا و عراق و چه جهه دجیل دنیده امی شر داعش کنه افجی گله گرم بو اجبر هندک خلق خاصنا تلته میدیا بحثا وید کرن که هفپیمانی لاواز بویا دجی داعش
ئەف وڵاتێ اجتماعی دا هەما بەردەوام دووبارە و سێبارەت کرد و ئەمێ بەردەوام بیبنە دژی داعش و مەوزوعی دژی مهم ئەمریکا و عێراق و گەلک وڵاتێ دژی داواکردن ئەف وڵاتێت ئەوروپی جهێدە کە هاوڵاتیەت وان وڵاتە بەشدار بوون داعشدا بوونە ئەندامێ داعش هاتن عێراق و سووریا شەرکردن وەک داعش لازمە ئەو وڵات وان هاوڵاتیەت خۆ vەگەڕێهێنن نابێ ئەف مشکلە عێراق و سووریارە بمینێ ئەو ژی مەوزوعەکی دیە گرنگ بوو نێوێ اجتیماعیدا برێز بەیان سامی عەبدولرحمان بێگومان بابەتە سەری هێلدانا داعش جارێکەدن لەبوو تەفگەرە داعش گوتە دەما داویدە زیێدەتر بووە هەم لە عێراقی هەمژی لە سووریێ لە هەرێمین کوردیژی بێگومان لە ڕۆژاوایی کوردستانی بێ لە ئەو هەرێمین ناکۆکی دەڤرین دەربەی ئیدارەیە هەرێما کوردستانی بێ دوێ بابەتێدە هەلسەنگاندنا جivînê hebû axaftin ser vê babetê hate kirin بەڵێ وەک من گوت پەیوێت ئیتعام کرین ji ber gelek wezîr bûn her wezîrekî di sê deqîqa mecal hebû bipeyivê bes ev jî tiştek bû ku hate behs kirin ku Daesh her berdewam e xelas nebûye û van cihada heye Iraqê de li Sûriya li welatê dijî behsa Efrîqa jî kirin حتما ئەو زانن ku Daesha berdewam e û divî terkîza hevpeymaniya her serwan bê û her lazim e dema pêşmerge bikin dema cêşê Iraqî bikin yanî ev tişt heme hatin behs kirin لە هەرێمێ هەروەها لە ڕۆژاوای کوردستانی برێز بەیان گرتیین داعشی بابەتێکی سەرەکەیە ku di raya giştiya Kurd ya Kurdistanê de li ser têya xaftin çareseriya vê pirsî ya girtiyên Daişê di qada navnetewîyî de çawa li ser tê rawestandin di vê civînê de çawa hate helsengandin dê çareserî çawa be ji bo van girtiyên Daişê ev girtiyên Daeş muşkileka mezin e bes menaqeşil ser vî bû çawa harîkariya Kurda bikin li Sûriya ku hajê wan hebsa dikin ya kempa û li Iraq jî çawa harîkariya hikûmeta Iraqê bikin ji ber van kemp û hebsêt Daeş de بس براسته اکی یعنی جوابك نبو اکی حلك نبو اف موضوعك بو هات پیش بس قالك مناقشة سنة كرنو حلك جي نديتن برێز بیان تێ شرۆڤەکردن کوم ێریشا تورکیە سەر ڕۆژاوای کوردستانی تێکۆشینا لە دژی داعشی لاواستر کرد لە سووریێ باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ divê mijarê de nêzîkahiya hevpeymaniyê çawaye nêzîkahiya Amerîka jî divê babetê de çawaye tu nûnera hikûmeta Herêma Kurdistanê li Amerîkayê hem hevpeymanî jî divê babetê de çawa difikirin li Amerîka jî çawa divê babetê de nirxandin hene أمريكا سورة لسر موضوع داعش أمريكا ديمت بيجي أم بردوامت بين دجي داعش أم العراق وسوريا نجبر داعش سبب جيش أمريكي العراق وسوريا داعش دجي داعش وجا أمريكي سور السرفي والفيم اجتماعي دوب عامجي أمريكي قالك تسر بلندن كو سروكي داعش هاتو كشتن بغدادي قالك في سركفتني سر بلندن وقالك بحثت كان قالت كانت بيجن نمونية كو أمريكا بردوام دجي داعش وهاف بيماني جي أوجي بهنن كو داعش خلاص نبويا خطرك مزنة مترسيك مزنة نغير الشرق الأوسط بس الأوروبا وأستراليا وأمريكا جي
هەروەها بەیان خان عێریشا تورکیە لە ڕۆژەبایی کوردستانی ئەنجامی نوێنایی حتا نەها گۆهایی هاتی داین زێدەتری 100,000 هەڤوڵاتیên ڕۆژەبایی کوردستانی ئین گوش دەبەرەی خۆ کۆچبەر بوونە هەنە پرسکرێکەک divê babetê de heye ji 10,000 zêdetirê ku derbasî herêma Kurdistanê bûne niha li awarine li herêma Kurdistanê li kampa berdereş hatine bicêhkirin di babeta alîkarîkirina wan awareyan ku girêdayî êrîşa welatekî hevpeymaniya navdewletiya Daişê bû ku evêyekê encam da divê babetê de gelo tu axaftin çêbûn û divê babetê de piştgiriya herêma Kurdistanê jî hate rojevê. بەێ لێ اجتیماعیدا و بەعامەزت کارم بێژم واشنگتن gelek xelk li ser vê mewzuît peyivê xelk zane ku aware çêbûne li nêv Sûriya de awareyê taze êt no û sebeb jî ev hereşa Tirkiye û wekû dijî ev milîşyayê teroristî ku bikardînin li wê derê xelk hemû zane li vê derê û em jî wek hikûmeta herêm em dawat dikin Emerîka welatê dijî harîkariya hikûmeta herêmê bike ji ber heta niha 1 milyon penaber û lacik hinin li Kurdistanê de derê me vekiriye û em dibêjin dilê me jî vekiriye bes imkaniyat nînine em 100,000 200,000 300,000 awarê dijî wergirîn ji ber vêkê em dawat dikin ji Kongresê Emerîka ji hikûmeta Emerîka ji hevpeymaniya de ew jî harîkariya me bikin. Bەیان xan niha di raya giştiya Amerîka de her wiha diya Ewropa de jî germbûnekî zêde nîşanî Kurd têkirin, nîşanî Kurdistanê têkirin. Raya giştî nêzîkahiyek germ nîşanî Kurdan dike. Gelo ev yek di qada dîplomasî de, di platforma siyasî de rolek çawa dilîze? Ew ê ez dibêhnim ev çend salene pêşmerge û şervanê Kurd li Rojava jî şerê Daişê dikin. Ev serkeftineka mezin e pêşmergeyê me qehreman e dinya hemû zanê niha kelîma pêşmerge peyva pêşmerge kefte nêv zimanê îngilîzî jî Emerîkî hemû dibêjin pêşmerge ev serbilindiyeka mezin e û destkeftineka mezin e li nوێنەرایەتî li Washington çend name û kart ji me re hatine hewlatiyet Emerîkî name ji me re hênartine dema pêşmerge dema Kurdê Rojava bikin bêjin ku ew jî li gel me ne û yekdengin li gel me. برأيا me ev destkeftineka mezin e lobiya Kurdî li dervey welat li Emerîka û Ewropa û Astralya roj bi roj bi hêstirê dibe. Kurd ne gelekin li Emerîka 40,000 50,000 kemtir li vê derê ne û Emerîka jî welatekî gelek mezin e 303 milyon nüfusê Emerîkaya bes ev 40,000 50,000 Kurdê li vê derê gelek mezaheret çêkirine kontakt kirine peywendî kirine li gel endamê kongresê xwe name nivîsandine ji koçka spî re ev tişt hemû tesîrê dike ev tişt hemû lobî ye û destkeftineka mezin e. Birêz beyan bêguman raya giştî opînyoniya li Ewropayê jî li Amerîka jî wisa ku bandoreke xwe li qada siyasî jî dike li platforma siyasî dike li Ewropayê li Amerîkayê ev dilovaniya toleransa rêzgirtina ku ji bo pêşmerge şervanên Kurd tê nîşandan ji bo doza Kurd tê nîşandan di qada siyasî de jî xwe nîşan dide. Belê heger em endamê Kongresê Emerîka dibêhnin pêş em dest pê bikeyne peyvê xwe ew dibêjin me
ئەم گەلک سپاسە گەلێک کوردستانتکەن، ئەم گەلک سپاسە پێشمەرگەتکەن، ئەم گەلک سپاسە حکوومەت و سەرکردایەتیە کوردستانێتکەن، ئەم زانن کورد ئازانە، ئەم زانن کورد دژی تێرۆرنە، ئەو ڤان پەیڤات بێژنەمە vêce ev tesîret ke em dibêhnîn Kongresê Amerîka hemû rabûn piştî hereşa Tirkiye li ser Rojava. Kongresê Amerîka hemû dijî vê herekê peyivîn ev yanî işalê wan ve ye ne işalê me ve ye. Bes em karîn bêjîn ev çend salin e Kurd li Amerîka li Ewropa hinine wan îstîsmar kire li vê herekê de. Ev Kurdê پێش 30 ساڵە هاتین ئەمریکا و ئەوروپا 40 ساڵە هاتین vê derê her berdewam lobîkirine û evro em berhema wî wextî wî xebatê dibêhnin. Girêdayî wê yekê ez te bipirsim Beyan Xan, îro roja navneteweyî ya toleransê ye. Li Kurdistanê rewşa pêkvejiyanê, rewşa toleransê beramberî Yekûd û hemî pêk hatiyên Kurdistanê di nav yek niştimanî de cêjnên xwe, olên xwe, xemên xwe, êşên xwe bi hevdûre dijin. Em Kurd li Kurdistanê dibêjin ku modeleke pêkvejiyanê li Kurdistanê tê jiyandin got dikarê bibe model li tevayiya herêmê ku pirsgirêkên herêmê zêdetir ji wir tên. Ev yek li qada Amerîka de di qada hevpeymaniya navdewletî de jî tê zanîn gelo. ڕاستە ئەمریکی زانن چاوایە کوردستان، زانن لێ دەرێ پێکەوە ژیانەکە باش هەیە. ئەڤرۆ ئەمە میشیگانین دترۆیت باکووری ئەمریکا جەنابێ وەزیر کاک سەفین دزەی و ئەز و ستافێ نوێنەرایەتی و ئەمە لێ دەرێنە ژبەر خوشکوبرایەت مێت کلدانی و ئیزیدی و کوردێت بسلمانجی لێ دەرێ هێننە. ئەمل گەلوان کۆبوونە جا بزانن ڕۆژێ کوردستان چاوایە، بزانن کە ئەم خۆ وەک خوشک و برا حیسابت کەن. ئەمریکیژی زانن چاوایە و زانن کە کوردستان نمونەیەکە. vêce lazim e em berdewam bînin li ser vêkê û em jî dilê me jî vekirî bê hindek carna rexne heye xuşk û birayet me îzîdî ya fileh ya êt şebek êt dî wan rexne heye li hikûmeta herêm ya xelkê herêm lazim e dilê me vekirî bê em jî qebûl bikin em jî bizanîn car car em jî xeleta dikin. Bes am ez karim bêjim l'Amerîka xelk wiha têgehiştwe ku Kurdistan nimûneye. Gerem li ser pêwendiya Amerîka li gel herêma Kurdistanê di roja îroyîn de bigirin dest birêz beyan. Asta pêwendiya Amerîka li gel herêma Kurdistanê di warên aborî, kültürî, çandî, dîplomasî, siyasî de jî li gora berê baştir e hûn çawa dinirxînin wekî nûneratiya herêma Kurdistanê li Amerîka. بەڵێ ئەس وهات بێنم کو عیلاقامە و ئەمریکا گەلێکیا باشە و مەدوێم فرەهترژی بێ ئەف چەند ساڵنە ji ber şerê dijî داعش me gelek terkîz kire ser عیلاقامە و ئەمریکا عسkerî ya emnî û ev jî lazim e berdewam bê û berdewam e hikûmeta Amerîka pirêya rahênan û rêya dijî gelek dema pêşmerge û cêşê Iraqê dike. بس وەکو دژی مەدوێ عێلاقامە فەرەحتر بێ ئالێ ئابووری و بزنس ئالێ کولتوری. ئەس کارم هەنێک نمونە شوەرە بێژم ئەف ساڵ ساڵە 2019 دشان دێت بازرگانیەت ئەمریکی هاتنە کوردستان. ئەمە یاداشنامەیەک ئیمزا کرد بینە ژوورێ بازرگانیەت کوردستان لەگەڵ ژوورە بازرگانیە ئەمریکا. و الآلێ کولتوری جیوە ئەمێ فیلمەکی نیشاندنە سەر ئیزیدیا پشتی دسێ ڕۆژال vê derê li Washington û li meha Dîsember meha 12 jî hindek hunermendê Kurd
شغل خو پیشکشکنه الجهكي لواشنطن يعني مدفي أمريكي بهتر كلتوري ما بناسن اف چند سالنا مع علاقة باش هي القل أمريكا بس تيجيشتنا كلتوري ايكو دجي افجي بشكش ايشي دبلوماسي و دوستايتي دوێ چەرچەوەیدا برێز بەیان دخوازم بێژم کو دەما داویدە ڕەوشە پیشتگیریە کوردە هونەرمەندێن مەزن ئاکتەرێ مەزن ئین هۆلیوودێ بگرە حتا دەنگبێژێن مەزن سترامبێژێن مەزن پشتگیریە خۆش بۆ دۆزا کوردانینە زمان ev yek di Amerîka'da di pêkanîna opînyoneke ji bo piştgiriya Kurd de rolek wê çawa heye ger ez ji te verbigir. Pirastî ez nikarim bêjim hunermendekî meşhûrî Emerîkî berê xwe de Kurdistan bixas. Hinek hunermendê Emerîkî hinine dijî serok Trumpin يا دجي هناك ولاتت شرقينا في جيرانت ما بيجم الشرق الأوسط ده بس بهتر إجبر فيكي دعما كردات كان هجر وراسته هدفي حتى هاز نكارم بيجم هنرمندكي مزني نافدنگ سردوزا كردا بيفيا أم لازم علاقة خو باشتر بكن القلوان بس أفجي إن شاء الله أمتجهن وي قناغيدة حتى هم نجيشتنا ويدري بس تشتكي دهيس كارم بيجم هنرمندت كرد كارن سركفن ودوستات شيبكن هناك نمونة هنا بهمن قبادي فيلمات شيتكا ودوستت وي هنا الهوليوود الأمريكا كاك بهمن أو كاري دوستات شيبكش كردستاني رو وزانم حتما محاولة كرا كردك هن البريطانيا جنجك نافوي كي كرد أو كوميديانا أو نها قالكي مشهور بويا البريطانيا وقالكي فامجي جيرتي أو نافوي كردا نافي خو كرا كي كرد وجا أف دوستاش مرة پیدات که هنرمندت كرد أو بخو كارن دوستاش مرة پیدا بكن الأمريكا البريطانيا الفرنسا الجهد ده سپاس بەیان سامی عەبدولرحمان نوێنەرە حکوومەتە هەرێما کوردستانی کوژ ئەمەریکا میوانەی بەرنامەیە ڕۆژەو تەماشەوانین هێژە ئەم هاتن داویا بەرنامەیە ڕۆژەوایی ڕۆ حتا بەرنامەیەک دنا ڕۆژە بە هەر شاد